Hagajing pen khalai nagbanta ka AFC Cup arhajar arpeulai arpeusau ki arteli klub jong kari India yorung sya ka AFC Cup menta ka Samoy ka Mohun Bagan Super Giant bat ka Odisha ki hab haga juk ka group kata haga group D kabadai haga South Zone. Hagawai pat ka jing pen khalai nang benta ka group stage jong ka AFC Champion League arajar arpeulai arpeusau nang benta ki kenhun ki bahap haga West Zone kata nadu ka group A, group B, group C, group D bat ka group E. Haga ka jing pen khalai ka Mumbai City ka badai ka klub nagari India ka hap haga juk ka group rengkat bat ka kenhun badang syu ya so thmai Neymar ka Al Hilal kata haga group D. Bat dealing bagan ka Jington jong ka Al Hilal haga juk ka group rengkat bat ka Mumbai City le se giriu ik football jong ka ri India kila ban sakhi ya ka jingele kai jong Neymar ha India. Kat baga kenhun jong Benzema ka Al Ittihad ka hap haga group C. Bat ka kenhun jong Cristiano Ronaldo ka hap haga group E. Bat ya gejingele kai AFC Champion League group stage kan sedang nadu umnai September jong bentau senem.